bitum, stazu, sve. Ajmo lagano. Da ne spozimo. Pazi noge. A ja ću ovo. Kako lijepo izgleda odavde dole. Ravno lijepo. Gdje nije sve tako crno, bo ima i nazad se more vrat. Ima malo i sinova, evo sad meni. Jest. Evo, odo je zagradio, ovo ovdje ovce ne mogu. Ne. Jes, neko namazu. U Rumuniji, Ha? je trebala trka 15 dana da svi uzim. Pa ne vozim ja u Rumuniju da treba 15 dana. Ljudi iđu za 3 minute. Pa ne može mnogo. Za šlajfaj. Ima 200 metara, a? Ja mislim da ima. Ima i... Gdje tu je negdje srp moj ostao. Pazi, evo to. Samo ga okreni izbrdo. Moj. Pazi niz basamake. Kako smo mi jučer ovdje motore spustili. Ima ovdje 2 metra visine ovaj skok. Sjeo bi na guzicu ali isprljat ću pantele, upće me žena. A imao je srp čekić.
Ej, Bože. Koji dalje, tu dalje, gore more crkve. Ovdje ko prođe. Jesi ti dobro obilježio? Gdje je ovdje jedan? Joj, čujete. Evo ovo je sad ovo već. Hotel. Ovo je turist klasa. Dođeš, uziđeš, pješiš, siđeš, crkneš i haj kući. Imao je ovdje ovaj skok. Ko voli, nek izvoli.